goko mwena nuonaga mathwa nuonaga maido mahana marima no tangeyuria wega metagwo foundation polluters. Foundation niyo kaga ikagoithio ni kindu kana rohuho kana mai ni kwaga gukindira muthingi ucio ria kwagiriire. And for you to overcome the foundation pollution, you must become a prayerful believer. Praise the name of the Lord. You must become a prayerful believer. Bwana Yesu atukuzwe. And listen to me. Prayers are not a feeling. Ati umuthe ndireigua kuhoya. Umuthe ni ndireigua kuhoya. You are a very weak Christian. And let me tell you, 7 days without a prayer makes 1 week. Ti wiki ya wiki. Wiki ya WEAK. 7 days without a prayer makes 1 week. Not wiki ya kiumia, ni wiki ya kuhinyana. WEAK. Are we together? Prayers are not a craving. Maoya matihano ya mutumia aiguage murito. Ti muthe ndaigua kuria ndego na njikiro mai maingi. Umuthe ndenda kuria boco na ikimuona gikombe. Wakora mutumia na nyumba ya gorofa. Akiangana agithie ka mukunji tu akora gikombe kiria giibati uria boco cia kimagwo kwao ati araigua kiminsi uguo. Bwana Yesu atukuzwe. Ukoraga mundu ahagirite mutungo na nyungu. Na uma kumigura ka mukunji ati niki ndaigua kuria mutungo wa nyungu. Ambia mwenzako maombi sio cravings. When you got born again, you entered into a lifestyle where prayers is the force that propels a believer. Ulipookoka, uliingia katika maisha ama utamaduni ambao maombi ndiyo nguvu inayoendesha Mkristo. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba kesheni mkiomba ili msije mkaingia katika majaribu. Na uangalie sana, wakati uliingia katika majaribu siku fulani ni wakati ulipunguza maombi. Bwana Yesu atukuzwe. Ni wakati ulipunguza maombi. Because prayer is the power that controls the life of a believer. Ugirora mutu alithia wa meri he Kenya mwakoragwa nyitete kinene muno kia raudi ona gitikoragwo ingaritata kia ngari kibara kiu ikogo gi straight tondu na kiarugamaga haria kiri no agithiurukagio na meri iyo itekuona njira tarami tondu ngari ni to directagwo ni rami na uria rami icoretwo mutwarithia wa meri ndari kindu acoreirwo ati ukuya murigo uyu ume naguo Europe o tware Africa. No ni akoragwo eteketie ndanyita Kenya mugiki joke ndore Atlas na au no Atlas yukagira joke ndore Atlas no ngekora Mombasa dock ona korwo nguthie mieri kenda nie no ngakinya. Mukristo ria muhoi eteketio na itekuona njira kuria ndirenda guthie mahoya ni mekunyonia njira. Mahoya nimo marehaga focus. Mahoya nimo matheragiria mundu njira. Without prayers you don't have a direction. Praise the name of the Lord. And let me tell you, if you want to be a prayerful Christian, kama unataka kuwa Mkristo ambaye ni muombezi, usifanye maombi kuwa feeling. Let it become a lifestyle. Praise the name of the Lord. Let it become a lifestyle. Na hata wakati tunaomba hapa, ukiangalia watu hapa utajua tu mtu mwenye maombi ni lifestyle. Tukiwa tunaomba tu hapa utajua ona ria tuga gatirire ke itu tware mbere ya nganyita uri ungi moko no umenye mundu muturire wake unduire wake ni mahoe angi matororago. Kuna mamundu aturorete ukarigwa atiri ni kiuyu. Wengine wamezama mpaka wanalia.
Wengine wamezama mpaka wanalala hapa, mwingine amekuangalia hivi. Nena kitabu yake yatumia. Ono kali goke agerire mtu osu ate. Praise the name of the Lord. 2025, you cannot overcome some obstacles if you cannot dwell in a prayer lifestyle. Hapa hata ukiuliza, si nimeona Njoroge ameuliza hapa, ni wangapi juma hili wamefunga? Ndona moko 116 na kanitho we na ando hakwe ngiri 10 na ndona moko maigana 116 acio nio mehingite. Aya angi araririkanaga egwase ya kenda. Haya ene kuma turaito hinge kuma umuthi egwase ya kaigana ni wararirikanira ginya neturehingite. Praise the name of the Lord. Mimi huyu mbali ya huyu aliniita State House. Kwa nini? Yeah? Friday alinialika State House, akaniandikia kwa sababu mbali anakuaga secretary wa chama cha Ubuntu. Mutigezie mwikara na mbali ya gukwe mundu uguo. No giteago ire no secretary wa kiama gitagwo Ubuntu. Kia gitongoragio ni Lee Kinyanjui. Riu Lee Kinyanjui ndagitwikire waziri. Riu mundu gwitwa mbali ndaragicokire maguta iguru. Riu akinyandikira message na akindumira card, Bishop ni urendekana luncheon waine waziri arikia kwihitithio. Ngimwira guikaire ate akijira atari ndiko irarutwo na rori. Ngimwira baria ona cianora ndakwandikire ate ona cianora ndikuria. Ndiathire ndokire neigana mangitwo State House guku me mahoya-ini mage gukanja ni umonage na thani uguo mundu muthenya ekwandikite date 4 of 21 hwaini ukamwona na thani obete ukamuria karima kau getagwo atia tondu warora kona ti Mount Kenya ti Ruwenzori ti Kirinyaga. Okay. Praise the name of the Lord. Because prayer is something that you sacrifice for. If you can't sacrifice for prayer, then power cannot sacrifice for yourself. Agikoro doge imane todo wa ihoya, hinyore oretha no age kuona todo ihoya ni kwenyerekia. Praise the name of the Lord. Ihoya ni gwika atia? Ni kwenyerekia. Na Biblia inasema ukifungua kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, First Chronicles verses 16. First Chronicles First Chronicles chapter 16 verse 11 inasema kwa Kiswahili, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Praise the name of the Lord. Na Kizungu inasema seek the Lord and his strength, seek his face continually. Nakikwenda kwa Njoroge. First Chronicles chapter 16 verse 11. Tatuthomene na Gikuyu. Sharia imwathani ona hinya wake ona hinya uria akoragwo naguo muthathayagie ihingo ciothe ihingo ciothe inyue njiarwa cia Abrahamu ndungata cia inyue njiarwa cia Abrahamu ndungata ya Ngai. Abatige 11 Njoroge. Sharia imwathani ona hinya wake muthathayagie ihingo ciothe. Sharia imwathani na musarie hinya wake. Remember, everyone in this church is seated here asking God to bless them. Mundu wothe wi guku ni njui o mahoya-ini, mundu wothe wahoya guku ni njui mahoya-ini, andu othe ni mera Ngai ndaguthaitha Ngai undathime. Are we together? Ni makane maheni. But remember,
kirathimo kia mundu is the reflections of God's power upon that person. Kirathimo kia Ngai nikio kionanagia hinya wake iguru ria mundu. Na nikio wona gandu muga atiriri, Ngai ni mwega ino ni ngari aragurire ni Ngai ni tondu hinya wa Ngai ri ni woneka iguru ria mundu ucio withirimite iguru riake ta kirathimo. Noguo nigetha witie hinya wa Ngai uyu urekagiriria kirathimo ri no nginya mucarie no mathie uthio wake continually hatari utigithiria. Bwana Yesu atukuzwe. Mahoya ti hoyaga riria guoka wega, riria guoka uru makauma mwiri. Remember, God is God when everything is okay, and He is still God even when things are not making sense. Praise the name of the Lord. God is your God when things are okay, and even when things are not making sense. Gotire kindu yoka kiheria Ngai giti-ini giake ati tondu nwararira Ngai athonge ati Ngai karite giti-ini kio ne ugi atiriri ni ndaigua ndaturwo muno ni mwana ucio wakwa kurarira ati Kenya bejehere giti-ini kio nene. When things are making sense, He is God. Even when they are not making sense, He still remains to be God. You as a human, it is about and upon you to put your effort in speaking and conversing with God. Praise the name of the Lord. You know, when you pray, you speak to God. When you are fasting, you are listening to God. Praise the name of the Lord. When you are praying, you are speaking to God. But when you are fasting, you are listening to God. And the only way to converse with God, ile njia mzuri ya kuongea na Mungu, ni maombi. Kigoco kiu toina haha maandiko maugana gia kumukiria akene, no mahoya mamuikaragia thi agathikiriria. Praise the name of the Lord. Nikuri na ihinda ringenagia na niyo ihinda ria kuhoya riria nie njaragia na muhonokia akanyonia wega wa matwine. Nikuri ihinda ringenagia na niyo ihinda ria kuhoya riria nie Chronicles